Biyag ti tao. Marco, sikati nauna ka na kayong agkabsat. Isu asikati pangital kang iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umadayo ak. Nainak manggad iti sa bali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpare iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod na pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung matanarigat ti panagbiag tayo. No diyang agtrabaho, matay tayo iti bisin. Tatang. Di kay kumaagap apa. Tapno natalina iti panunot ko nga umadayo. Wen, tatang. Ngam, anyat trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, wen? Wen, tatang. Aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik. Jak baybayan ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin yung ti agadal. Wen? Apay ngay. Di mo tagawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga rod? Ading? Ngam, panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan sa amatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Ta saan ka abaybayan? Ading ko? Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsarde nga kun nga agadal. Ta sikat ag eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalen. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kanininong ko. Ta isirrak na agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan dagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga aramidem iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunakan kwa na. Sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangandeng mo, wan. Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wan, apok, nubak na ngakla kuma. Siya akong timang paadal kada kayo. Nagrigat tumutadda pa nagbihag. Saan abali, lola? Tadda ka asi ti Diyos. Idawdawat ko. Asapay la ko ma. Tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho. Para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wen, apok, di ka madanaagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan dagdayaw kan ni Apo Diyos, wan. Wen, lola. Ay, naimbag laki din. Tainawat da nga agtrabaho dito'y construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay nga agtrabaho. Tapno agnanayon na ito yung trabaho. Sapay ko mata makaurno nga. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni? Wingaya man niya. Unay mat daytan. Naggagat ka launay. Di mo mat parigatan tabagim ah. Masapol nga min alalay nga tagtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy. Andi. Ngamamom Marco. Mamumak dito yan. Ha? Maumumakan iti? Iti kastoy at trabaho ah. Iso ajak to nagtrabaho ditoy. Nagrigat ditoy. Nagbasit ti sweldo. Yes, man! Arak man ba dito eh? Pare, awan kortoton. Pagawiton. Utangan ta. Mapalin mo siguro pare. Ay, sana babalin pare. Basta ikandak iti arak. Aguluhan dito eh. Nudidak ikan iti arak. Arak pa ko na! Manong, kayat mo tamasahin ka?
Alaman nga rod, ading. Amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, manong. Masahin ka, tapno marelax mo tibagim. Takanayon ka ang mabambannog. Pagribangak day ta, kas manong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyamanak manong ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna atulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading? Tikid di panagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak meten, ading ko. Lagi ka na lang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adulamin yan. Ayaw mo akong pakasalan para malaya kang magbabae? Ganon? Agulimag ka man. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aminin mo na kasi. Babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikangkan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Sana naman. Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Oh, anja kay, barkaw. Umaya kag singirain. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas na abad lang. Nayon ako, 10% ti utang mau. Ha? Ikang kay ti pawayway mau, waging ka intong bigat. Nawan pa'y lang. Nayon ako, 10% na. Nawatam? Sige, tata. Tagdis kitarak. Sumurot ka ngamin kanyakon, Marco. Anya ka di at talaga ti panggadam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita dito eh. So nga sumurot kan kanyak. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time ak. Adtoy. Ikang ka iti pauna bayad. Awatamon. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da ito eh. Ita anak man. Pasig ka baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Ken, logan ti sumaruno ang gatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko ma. Basta naanad ka. Aglako ka lang mo't. Ken maysa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kaya't tagbasol. Mabuti nga. Ay sus. Nagkasapulan ka iti kwarta. Singsingirandakan. Diyak kaya't tagbasol iti pada ka tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamuka nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga, di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdeng ganday chay nga ante. Tamay pasubo ka laang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Ta nagapumutla iti dakas na kichay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak. No naggapumot iti dakas awagas. Tirumbang nga palam. Wano tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka ta dagiti dakas nga aramid, apo? Uwan, Lola. Agkararag tayo kidi. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Wen, buyugam iti aramid ti kararag mo, wan. Ammo ti Diyos ti linaon ti puso ta sino man nga agkamang kankwan apo. Pasensya ka na ding Saan ka maigatangan iti naima sa sidaan? Okay laang manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak, kat makatrabaho ak. Aginanakan tumagtan manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons-construction? Aginanakan ton. Agyaman ak ading ko. Ngam, ubingak pa eh. Di na kumamot pa ginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho ak aginggat ka ba ilak. Dagitin to pa'y senior citizen, kat agtrabaho pa ilaan. Siyak tulakit din, akabambanwagan na pa ilaan.
Agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmat ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirigat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingkad ko tinag-eskwela. Agyaman ak ading ko. Ay, agyaman ak matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldok. Ha? Ne, apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam day ta, ading ko. Basta alaamon. Tain doon sumaro na asweldok. Isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kayat. Basta swildom day ta. Nagrigatam day ta. Isu asi ka nga ti mangigam. Nga, Manong. Basta idulin mo day ta. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpahikin ka, ading ko. Saan kat nga agpahikan niyak? Isu akwartam day ta. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko. Lola, saan mo't akayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko na? Ay nasingpot na talaga ti kabsat mo, Apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kwana. Basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na itibiyag. Wen nga rod, Lola, patpatgag ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami? Isupay yung tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag gayam iti na minsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon ka no amabartak. Ay, una yan ti amayo. Diyak kaya taagi mula iti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapo iti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na Apok, kasta ti rumbang. Sana nasaya at agimulay ti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. No adadag iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti rignam. Imbes aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo kadi nga ituloy ti panagadal mo? Saanin ading? Uray awan adal kon. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang no makaturpus ka mat iti panagadal mo, Manong. Saanin? Gastos lang day ta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kaya't asyak ti papanan ti swildom, Jenny. Agurnong kakit di. Para iti napinta sa masakbayam. Saan nakapakadanagan? Tagbiagak. Nga oray sa anak ang nakaadal. Nalaingak adumiskarti iti biyag. Ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Iso pang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Ibagayo ti imbagak, barang da kayo ti denggan na. Sige, makamu ka garod, Jenny. Diyak kaya't asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Saan ani Jenny tagastos? Siyak, Apok. Anya? Ni, pangalaan nyo kung may tikwar tayo, Lola. Insalda kung tibas si tasular ko di probinsya. Day dyan ipagadal mo, Apok. Ha? Solaryo, kunayo. Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, ngambasit laeng. Insalda kung tapno da pagadal mo. Aping nga insaldayo nga Sayang Lola. Sana masayang, napagadal mo nga rod ti kwarta. Isu nga ginroll kan, taaddan aramate makwarta. Apaw! Oh, Abdoy, Lola.
Da kayo ti mangyawat iti kwarta apag-enroll ni Manong. Sige, Apok. Naimbag ta namati ni Manong nga dadagayo iti probinsya, Lola. Huwag nga raw. Ay na, ay, agul-ulbudhan, Apok. Maawatan ng tumutlaang. Ta para matlakan kwa na teraramidan tayo, Lola. Ay, Basta da kayo ti pangtadak iti kwarta. Takampay iti. Da kayo ti pagkapuan ti gastusin ni Manong ag eskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige, ading. Madamdama pa iti klase. Iso madamdama pa'y arumuar. O sige, mapanak nga rudan. Ha? Jenny, mabit man lang ading ko. Malmalkab mo ita sapatos mo. Ha? Ay, awan. Ngam, natibker pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamot din ading ko. Gumatang kamot ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamot ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa nga usaran da ito eh. Sige, mapanakon. nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Lola. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumang amin kan kaapok. No ni Apo Diyos ti pangrunam, di na kan tubaybayan, apok. Kasla imposible, nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot ti na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan, Lola. Nakaragrag sakak. Kit agyaman ak unay kada kayo. Hawanan yaman na, apok. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kaya tu asida na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay naasya kun. Tapno makay na nakamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang agi na. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatangag asidain tayo, Lola. Pinanawad akong ti asawak. Iswa pumanaw akong dito ang lugar. Ay, papos ko lang akong terupak nga agkamang ka na kiti anak ko. Sapay ko ba? Tama pakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikudan ti panang baybay akad akwada. Ay, isagana ko nagiti gargaret ko. Tagsubli ako niti poder dagiti anak ko. Ay, pag naakon ti mapanigi palengke, taas si degmat. Isupay ngamin ti pagplitik. Sana balit a pasalog mo dahito a kalsada. Ha! Nagpartak mo dahitan nga. Agturungan ito eh! Lola, mabana ka sa ospital. Ha? Apay, apok. Ni Manong, intareda ka na sa ospital. Anya, tapay. Anat na pasama kay Jacob Shatbaw. Nadungpar ka na itilugan, bayat ti panagnanay di salog ka kalsada, Lola. Napukawan ka na iti preno tilugan. Aniya? Manong, agring ka pa nga asim. Saan ka po yamatay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay andi nakmalainuray. Pagkawanan na ko ba? Itak lang ang pakita ka na kayo. Marco, anak ko. Iba't pa nagkaunay. Awanan ni Manong ko. Tinakasingsing patunay ang kapsat ko, tatang. Pinalawan na tayon. Jenny, anak ko.
Pagkawanan na kumabot. Gano'n tinakurangan ka na kayo, iti kamsat mo. At tuyak ka gidaw, iti pambakawan. Jenny, anak ko. Kapalyan. Diyak pulos ni Namnama. Kasto'y gayam ti masang putang. Anak ko. Biyag ti tao. Agpag napagnaak mampay dito parke. Ure kat day off ko ita. Oh, aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apay naramid na ti kastay kanyak. Awan mo tiyam mo ka nagbasulak. Kuna na nga ay ayatan nak. Kuna na nga ikasar na kapaman nga gawin. Ngaman niya tinaramid na. Simbang pat nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasar da. Nagsakit tinaramid na. Ang sana rumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kankwana. Dikit ti pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak mampay diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, agimahan ka pagtala. Di pagtala. Nag-cute mo tan na ita nga ubing. Oh, ito pala anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasaray may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimot laaman na ti kadwana. Oo, baka namin yung anak ko. Dito. Dito tala eh. Sana tila papanama ha. Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makitam. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Juan. Sunan, Juan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapantanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat. Ubag pailaan. Ha? Ini, nakababain mo, miss. Ala kitin, kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kayat na ti umaykan niya. Sige, mapan ka nga din anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka anak ko Apay, mamim day taaya. Sa bali. Ala, umaykan. Ala, di nakamot kan kayat, mister. Imarakop mat kanya kon. Reka anak, kababain ka ni madam. Umaykan wen, agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitin o di nakayat. Tane, kaasimat. Nakababain kan miss. Pasensyaam la ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir.
Taga ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanan, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin o talaga dito yung anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawid. Adalugan mi. Impark ko iti day di abanda. O sige, hintay nga roden. Makiawid akpay laang ka na kayo Tani, kaslamot kimputin at kato yung anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko siguro ti agawin. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag ti agkid daw iti pasensya kin ka. Ayos laang, sir. Mas daawak laang. Apya kasla na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Si kung pailaday di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko dito palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo pay. Sakan to agawit. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panag-aawid manan. Isimpa ko nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mo. Saan ka di? Wen, apay ka di? At da kami ganeri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkid-kid, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababaeng. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Amang ano ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Jay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatag ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmat ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may taloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mau ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kiti tattaw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka ni bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas nasaysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di kagliday. Agsubliak mo't laeng. Iti panagsublik. Agkasartanton. Dakkel to mo't tinirika. Isunton ti flower girl. Ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnadam, aloha. Tapno dakad kadwa dananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kag danag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday ta nga imbagam, aloha. Agyamanak. Kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ay-ayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay satan ton.
Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Pula ni abroad. Ita, umadan imanan di pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak dayta. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apokok. Kaslapudpud no nga anak, ti pangibilbilagam kankwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayatan ti maisinakan kwa na. Ay, mas kayat nakapayan ngam siya kalola na. Mami pa yan ti awag nakan ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday takan kwa na. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan. Kaya't kumutan nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay nga magarot tayo eskwela, wan. Wen, Daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumuten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mami ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Diyak pa lamay baga, bakit? Palpasek pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat napagbalinan. Isungarod mo ti kayat na. Kapilitan nga ro da diyak pa agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ala Ay, naimbaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga ron. Pasensya kan bakit Kasano ka na makapukal tayo ti anak. Kat saan tamod ngamin agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga Rodan. Tagtrabaho ako. Bye. Bye, lakay! Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamutin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tayjay mat-abroad ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayo nga ipaayan iti napintas a panagbiag ka ni Daddy. Isaabayan nyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali a pagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. May kawak iti kawan ng tiyanak na iti puderta.
Polan. Anda ni tiadayo a lugar. Mairam kan tumot laeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Di napatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaangan. Talaga balasan nga dyan, akta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon na balasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga ron, bakit? Jak ni namnama. Ang makasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatagda ka mat. Bakit? Biyag. Di tao. Mga sawa mo kanon ni Guryo akasinsin mo, James, anak ko. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minanang. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apa ng asawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa ida jay lumakayan na baro. Mabalin pa ay. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo dahi jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinaka mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Ay, Manong Guryo, nagamit kayo magkayaman. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobyak. Hello, James. Kumusta? Nasayang mo't ipag. Ipag ko na. Padamag ko ang kalay sa kayo iti mabiit. Winisan. Gusto nga nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayat mo't ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abarok. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakita na balasang. Uray pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakala inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Tay pasgay bunton ti apokok balasang ko.
At danton anak yu ka ni James nga anak ko. Masikugmat ka dyan asawa man niya, insan, James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay, kat mayata, insan. At danton anak yaw. Una. Nudang kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak dayjayan. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ampunom di may isa. Anya? Guryo lakay. Nukas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko ganyan ka. Nauray di ta madaan iti anak. No saan ta maparamuran iti anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito eh, ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay sus, patid ka rin ti pakinagan mo dali. Pangasim, kabalam dahi ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Kat, Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. kat, anya timbagam. Ti anak ko di pinili. Anya. Ay kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawa. Kita gyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Makipaglading itakiti na pagtingda asawam, James. Agam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak nga ti kapat nga na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to, nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan da. Una, tadyak kaya't ngagmanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kaduan saan? Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nanto aramidin ti kasta. Kat may sa, an mong ti asawa. No di na ka may paayan iti anak. Ha?
Saan gid din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At tadya anak ko, alam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinin nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul a dubyak daggagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta na pigsak pa ay. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa amati hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti at nadanon na ti kastatawon na. Uwan nga rod. Hanggang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. At idog tumot tibiyag ko. Agluto-luto ka man. Magsapa pang rabyan dahi tan. Pangaldawak pa ilang dahito ay manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanag. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikawan dahi dinanang. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa? No di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi iti asawak. Naragsak kami lataban. No siya. Saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak marami dito yung san. Patgag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Asinun to nga ro ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase manong kuryo. Guryola ka, ingkag digusan. Tapno masapat ta amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pasalubong. Sika ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Inakagdigos eh. Tas sa tamanganan, bakit? Roda bakit? Bariam da ito eh. 50 ti bariam. Wen lakay, adtoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagta daday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi dayto eh. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakay. Gawit ka manong kuryo? Ni James.
Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apa ba inan na tamanan daytan? Baybayan ta ano niya kaya nasaon ba ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manuguryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat bako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runaan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pang iturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serpina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanyak? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tutulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga abroad. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. Noon niya ti pagragsak ang mga ramidan. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yung ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak ng agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samat. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ, limanong. Ina ko magpa-doktor. Nga maawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak ta ilibrita ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang at akadwam arumrumwar kan magmagna no kasta nga agululaw ka bayaw. Huwag nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadkadwa na. Sana kaskada kayo. Ano atarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man ngagbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, insan. Tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad, insan. Tada yung mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balita. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya? Iso nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa ako. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. Noon na may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uy, manong.
talaga kas ta teramidak. Makikaarubar lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry No impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka dagijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malain san, di mo na ayin ti bagay. At dahil kami ang kadwam. No kaya't mo, umay ka nagnay, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sama nung guryaw. Di ka dilaw-dilaw iti padam a tao. Tadi mo'y gam tigas at titunggal maysa. Alaga gayam di tan tinagibusan, dahito apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag. Di tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pagan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyo, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasing mangpat. Ni iCard, nobyok. Ha? Ah, iCard, ni Nanang. May pag-orasyon, Nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko. Nabayagin na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni iCard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni iCard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Tsaka mo, Messi. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pailaan nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay saka single mom. Kahit Nakasagana ka numat ngagbalin nga mati anak ko. Ipatag na ka no kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta anak ko. Makantayon ay card. Nakaluton ni Nanang. Pauna ang munda na ng kantatang mo amangan, Missy. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umaykikit din tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisang kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga Rod. Inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda mesi kan tinobyo na. Kastabil lang tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado na yung lalaki ang parang itarakta. Adayaw tirignakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para itipagbiag na. Naglaingin nga. Uray ata nagagat mo tingagaw awir ni iCard, tatang. Uray awan trabaho na.
Kaya mo asawan, si katag trabaho, tani ay card tiagaw awer, kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay mo't lalaki ti agaw-awer iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang dahil lalaki. Ang mga nusalasik ka tinobya na. Anyat pa nagkit-kita yu iti nobyok tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sising pa. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, tagi na naakpay. Ala, siya kung timangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka na, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada yung selecta. Agay ayam. Ano sam nga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agresign ako man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali Jack baybayan ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kunti ag sales lady, jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Si kakumati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat dyan na kami. Unyarot tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Bakit di abaraw? Sabay ko mata sinaan ng tumulang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw? Nagsadaw. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, baro. Adaak mo't ang mga awir iti apo ko, me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tane, manumot lat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laeng barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Wala na. Agtrabaho akon inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak iti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa da mo't launay asaan dak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo na awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan mo't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akas anak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan maulit day jay. Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Ala, may bayabog. Di mong damagan dahil taking kwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tanto man ang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na di nobyo na ngam data dadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay nga mala. Sapay ko magarod. Tagpaiso na singpag tayo lalaki.
Sabay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Taga anong di asawa ni Macy, tata? Saan na nga asawa na jay? Kasada nagkasargal daw. Kundi min to idapagkasaran nga uray anyat mapaspasama. Agdindin na damat tan, tata. Uray Idaw dawat ko nga ron, asapin lang ko matagsinatan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? He, Jack mo. Imbadlaw nga ginsising palang na dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti balay mi, Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Jack pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa'y ti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami lahat tangarodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak magtano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, ngam, di nakatasapulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid no awanam. Siguradong agsangit. Ngam, adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot na ay kadgan di apo ko tabagay. Papananda. Awagan taman di anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy di apo ko ta akadwana nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rodin ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalagyo iti nobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid iti lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da iti nobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard tanasingpat da ijay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami laangan dito'y balay. Ha? Nisa na kasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam amoy tinay dyan lalaki. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami laangan iti sa balay apag naidan mi, tatang. Talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan la siguro ti signal iti lugar da. Apay nusurutam laangan ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kadakwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jack nga rod amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Naitanti magbagamikin kami say. Natangkan ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanya. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko. Di mo ko mabaybayan na po. Ala. Agkalma ka lang, Grace. Di ko nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasamakin ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay ken pulisya ti amin.
Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko, Meng. Baro ano meron ti umawawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil anak iti mapukpukaw ng uping. Wan sir. Sino da ka di? Nakita nga may cellphone number mo iti na-post iti social media. Isu ngay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya't ada kami iti uping. Anya? Sa dino di ayan yo. Ti anak ko. Kumusta na? Pinasayat. Nagsasarak tayo. Balasan ko. Anak ko. Agyaman nakita takan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da di lalaki kada kami ngagasawa. Isu anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Isu anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti inasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbanudan, Macy. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak. Saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko nakulapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalin? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tata. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ko. Di ka bastag talag iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan ko ma, tatang, nana. Insaksakit ko day jaya tao. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga baruanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo a tao. Wala nang nagdagipagkun akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si Kamat Gayam Gardon. Nabayag adi ka imimay dito'y balay Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Katsabay ko, ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat konday jay Gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen? Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko manindagaram kan ka. Ha? Nakamabayin Gardo. Ngamin,
pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi dyan bagbagam? Taruming baulat tang aming tinalaos a panagayat ko ken ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo, Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudno ken ka. Kat nakasaganak matatumakder nga ama ti anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Siga nga na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga rude. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganna. Napatag ka kadakwada, iso abagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dagina iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Nanang, agpaiso ay asim mang putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang, wano agsublimat la ijabro. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga rum nanang. Tas umra ka kas waitress iji restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta iji balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kanakan. Kaya kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso akana yun ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kiti bagi. Ngam gagangin na siguro na mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Wan nga rod ah. Ay wan, mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti ah. Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kayat mo tagbalin nga scholar, mabalin. Ay, saan na, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nagjack tumot lang makapasa. Anya? Kayat mo tagtrabaho iti restaurant. Wan ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo ti kurang. Kayat mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen. Isumad lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan ah. Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom. No, naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay ngagrug eh? Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadan tagik katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa'y mo't nakarubot kataldawan. Kunak man do sumrek ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anya ngay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante.
Anong sampay laeng Anyat mom no agibangon tumanan iti sa bali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pagaplayam ka sweet dress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko na enan ngay. Ure at uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang, takasinsin nyo mat. Uray man, aramidem latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di kag sadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di namot lang ibagan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yung dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. At umanan, ti agsangpet a kustumar. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amunak nga agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman timbaga ka anak-anak. Ha? Apay, masapul aya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay. Tapno di dak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagijay. Tay muno na da ijay at trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakit nga ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto anak-anak, di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana? Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko Berto Jay boss tayo dito restaurant. Kasta, uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa ka no remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas na nga rod mo't at talaga ti trabaho. Ano saan ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga min tinangisarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagabsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamot lay tayo di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na nagsasao. Pasaray ngumato dagiti kiday na nagsasao. Uwan, nadlaw ko matday ta. Nadlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang am kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaw laang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanak-anak ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay ako bangay ti pulong na kanyak. Bayan mo, Jun. Di mo tutupan. Tawurid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali ngamin di talamisaan, tayin dumog na dita. Nagbayag pa iti turog na.
Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babay. Ay, imbag lakit din tatidog ti pasensya. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Kay bayam latan. Ang mga ano agipulong ko ni sir. Ang mga ano baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, Uncle? Well, Mira, isa na kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasyonak tumanen. Wen, Uncle, di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingkinan ti dadumakot. Iso dagdagdagak idano kwa, Uncle. Isa di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iji balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Ha, impromote nang uncle ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Kat, asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, John, ha? Wan nga rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makadadang agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y dagiti customer. Ay, sus, apay ngay. Imbis na nasisingpit kayo amin, a waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanagan ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimanan yung matimang na. Nakawarwar pinamisana pa Kasi naman yun. ungtan naman ang ti customer. Tingka alawain. Maditigas din nga raramidin na. Sikan into na paon na. Narigat a pakibagayan dahi ta babae ta sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawan na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalag namang bantay kata kayo. Kaslawan pa nagtalag mo kanyak Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaeng. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti pa nagruprupa na no, agsubli pa'y laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Jonah. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Ta iso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya. Ayaw mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbayad-bayad ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iti kahera. Ay, awan nga rod Ay, di mat nga min simrek ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uy, nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mau. Ay, katswildok Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iti restaurant yang kun. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandal yun, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na.
Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo ada napatid nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasauyon. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namot kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jay silid na. Apay, di na kaya ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At dapat ngay naramid ti anak mo di restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid ti anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta pat yun latan ti may dandanon kada kayo. Sana po no dagiti impulong da. At ti CCTV ang pamanaknek, Mira. Nadingitay. Ngayon na saysayat no di kan sumrang kiti restaurant ko. Yak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapulang bayadan ti kinupit mo akwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho, mga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Mamwakla ang tinagipulong sungata. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodya kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na. Siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan apay ti kunayon, tsak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptaram ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Saan anasaya ti kasta pa nagsasaom? Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyen da tayo laang. Bumaknangak to laang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak dito a grupo yo. Nabiit kaya mo talaga ti bumaknang dito Wan pasig nga men atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan dito a trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, basta lalay yung taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan, iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit labing ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan nyo kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalog. Anya? Apay nga ay manjak. Tsak ti
kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam nira. Nanang, tulungan dak. Ilamang dak, tsak kaya ti mabalod. Nanang, tsak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Kosa? Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya ngay, kastamat ti pinili magkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Isu nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Isu pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko, ma. No nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakitak kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka nagbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan, nanang. Ikarik. Liklikan da garamid iti saan na nasaya at iti pada at tao. Tano dakas ta aramid mo, awan na pintas abanag mo. Alaga gayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga tadag ito eh. No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gaya. Oh, ato iti kwartang. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Joe. No, dada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ija lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti, sir. Okay? Sige, Manong Joe. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para itiduan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan katulungam amang isaksakad kalagitan anak mo. Manong Joe. Ket gapiti kasta sitwasyon mo, na-develop tirig na ken ka, Amy. Ha? Ay ayatin ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamdyak ay ayatin. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan anak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagitan anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Joe. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amaddan ita po ko. Iso dinagdagda kami amaddan iti anak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inaunang amin ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Ang kasya mo ugali na. Iso nga awan nam nama, Amy. Manong Joe? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang matayak. Kat siga tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko nga, tadagasat ko ken ka. Kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka. Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray agbabae hak. Awan na nyaman na ken kuana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Amy. Mama, awan ka di pa'y ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da.
Overtime na laka na yun. Ha? Ah, hello? Ah, okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam, iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubliak mo't dagos, mama. Oh, ang yamanak tayo naklon matlaangan ay mi. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duwang anak ko. Yak marami tikmang lukukin kay mi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta ha. Ilimad ta ti ami. Di ka ko magpadlaw iya opisina ay mi. Wen, Jong. Sikat ti pampanunutek. Diya kaya't mapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Uray may katag iti trabaho. Sikat ti pampanunutek ay mi. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iya balayo. Uray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag. Jong. Pasensya ka na. Tadi damat mabalin ti sumrag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito ilatan unag tilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan kang agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na kamanon. Madamdamag sangit kan Ginto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siyak ka 22 laang. Patya ka din naktulukwan day jay. Agkat yamamom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito yung balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Anggam di bale, yam amok tumatlaan kada kayo. Api analadaw ka simrag dito opisina ay mi? Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Hey, kanayon kala amaladaw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay ala, apay nga kasta ti panagsungsumbat mo ah. Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamlano asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo. Si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti panagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay ala, apay akas dyan mo tanda diyang ay mi. Bigla ti mangsit. Anya nga ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas jay kanyak. Ada nga tayo basol ko kankuana, jak amo. Apa Jerry, anya dyan na idaron kanyak. Kasla ka kanumatan kalaingan diti opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam ditoy. Ay, ala, nagkuna sir. Basta-kasta tinaidaron kanyak. Awan karbangam amang manmandar kadagiti kakadwam. Ta saan asikatibos ditoy Jerry. Ala, saan ko aman mandaran dagiti kakadwang, Sir Jong? Wano ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramiden da Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamit dyan babati pangurayakan ka. Tapno saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Data dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata diti unag. Tas sana makita iti ruwar no adda diti unag ti tao. Jong. Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin kan Jaime. Jong. Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutak namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. Mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mang
kad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi humot kano ititid ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Marcelina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot tan, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Suruan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Iduldulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon, Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. adu pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maitig mo a sweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urnungak ko naklangarudan. Ala, maturog ka kid din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Ay, attendis so kami rin dami di table mo. Okay, thanks. Nagbanglo kay mi. Kadigdigos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, atay wanak dito yan. Si Lina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala kay Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga agreview. Agreview ka, dito'y balay. May mayat mat lang, nadakadwak nga review, mama. Boring no may maysa. Anya, Oh. At iti kwarta mo, Amy. Igatang mi ti masapsapol na kita anak mo. Kan gumatang ka matin itikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kaslasawa kan. Iso atunggal sweldo. Magtatak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo tanti pangibilbilangak kan ka. Nagapa kami tasawak. Kaya't ko nasinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datanti agdan na. Wen ko mga rod. Yung sampay nga ita. Tumting to tayo tagong tao, Amy. Urayag pa yung makaturpos na kita anak ko. Sakbay asinaak, di nada. Ala, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Matamdama pa eh. Aginiliw ta pa, Amy. At da babae man niya. Anya manin day nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam laptagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya miti dayta. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpayso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam. Di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a ballpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apa ya kasta ka matan? Matayuan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay me. Ohay, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir John? ha? Nakamom iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita o, nag-sweet kayo.
Aklunam nga minadyak paiso. Jerry, wan, aklunag, ngam, ididayta, ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko'y didaytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na, kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tay pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong pagandano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may, anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa'y nanang. Ni, ape akas na ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad na problemam. Kwa, awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman na kiti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak, ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipag na ti papeles ko para abroad.